uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele kama kupastor channel iNyufliki esicela kwena ukulike ukusubscribe ukuba imember ichannel okunikela kwi-channel amandla nothando inambi sense kuphela ngomlandeli kusongo 9 ekseni ya 5 ntambama. Okunye ungakwenza ukuthi ungawusebenzisa WhatsApp, ungawasebenzisa ama-SMS. Ngiyacela, ngiyasithoba, ngiyasihlisa kuwe. Sibheka la udaba olukaNomathemba Shobo uthi sawubona phasa wena into ngicela ke ngicela incazelo ngiphuphe ngigeza phakathi kwabantu kuphuma ke insila. So begeza kuphuma insila. Yabo. Nake singakusho iphupho ligeza uphawu oluhle. Luyavela uphawu lokugeza umuntu makufanele egeze liyavela futhi uphawu lokugeza uma ukuthi umuntu kade egeza kade esanda kugeza kade esanda kwenza inhlambululo sade esanda kwenza cleansing livele nje ibone igeza kunale cleansing asanda kuyenza so liyamkhomba ukuthi ihambe kahle cleansing. So asibheke kanje sithi number 1 kuyenzeka ke la number 1 uma uphupha la ugeze kube uphawu luhluma isuka lensila ngoba lukhomba lokuthi uhlambulukile uma ngokuthi wena kade wenze inhlambuluko. uLeviticus 14:8 uya kuhlanjululwa makahlanze izingubo zakhe aphucule zonke izinto zakhe ageze ngamanzi ahlambuluke. 2 kungenzeka futhi uphuphe ugeza kanti kuwuphawu luhluma isuka lensila lusuke lukhomba mhlawumbe lokuthi kudinga ukuthi wena ugeze uzihlambulule amathunzi amnyama noma izichitho ezikhaqile njengamanje. Ujude lingavela ukugcizelela ukuthi kukhona lokufanele kugeze ukuhlambulula kodwa kungamathunzi amnyama okushonelwa noma ke afakwa abathakathi okufaka phakathi izichitho ezikhaqile. uLeviticus 15:11 nalowo ocucuzayo amthinte engahashazanga izandla zakhe ngamanzi uyakuhlanza izingubo zakhe ageze ngamanzi abe ngongcolile kuze kuhlwe. 3 kuyenzeka futhi ngesikhathi wena uphupha ugeze kube uphawu luhluma isuka lensila olungabe lukhomba ukuthi uma kunezinto ozisebenzisayo zokususa amathunzi nezichitho ziyasebenza futhi zinamandla ngoba lingavela nje la ngoba wena kunemithi oyisebenzisayo nje ukugquma ugeza nokuphalaza mhlawumbe bese liveza ke lokhomba ukuthi hayi mhlawumbe le mithi omhlamba amanzi lo mlahlankosi lo manzi amhlophe mhlawumbe iyasebenza noma ngobhubhu yonke le mithi esebenzayo lasazi ukuthi senza maybe usenza iwasho nje oyisenzayo manje eyipinki ziyasebenza ukususa lokungcola kukuwe okukhaqile yabona. 4 asifale ngokuthi uma ufuthi ugeze kuwuphawu esithale njengoluhluma isuka insilo ngoba lungabe lukhombe isidingo sokuzalwa kabusha sokulahla izono nokusindiswa noma ke lingavela ngoba wena umuntu osanda kusindiswa usanda kulahla izono usanda kuphenduka usanda kuzalwa kabusha. Lento siyakhomba ukuthi kunalobubi obusukile la kuwe. uLeviticus 17:16 kepha uma engazihlanzi angagezi umzimba wakhe uyakuthwala ububi bakhe. Siyabona besichaza nje ukuphupha ugeza ukuthi iloko singakubeka kuwe. Be blessed.